Guderneca hune parezname asroke gele Kurt Abdullah Öcalan ya bina ve parasına gele ki koji dadgeha mafya mirovan a Avrupa ere nivisandı bu godari bikin. F. Civak u devleta kapitalist. Kriza şaristaniye. Wexta Lenin digot, de demên giştiyên krîzan de meseleya bingehîn dewlet û şoreşe mafdar bû. Ji wî tarîfeke rasa dewlet û civakê de hat xwestin. Di sedsala bîstemîn de hemû beşên bindest û mîtîngeh weke pêxemberekî jê bawer kiribûn. Di fikir û tevgera xwe de durust bû. Bi qabiliyet bû. Pir jî nêzîkî tarîfeke rast bûbû. Lê Lenin jî dewlet weke hebûneke bi sihr nirxand û ravenebûna wê dewam kir. Bi vî awayî yê hat xapandin Lenin û ya xapan dewlet bû. Ji bo hemû pêxember, zane, fîlozof û elimdarên rojameya îro dewlet weke dualîteya kuantumê ye. Dualîtî ev e. Tu cihê rastiyê bizanibî, dema wê nizanibî. Tu dema wê bizanibî, cihê wê nizanibî. Hin fîlozof ji vê rewşê re dibêjin prensîba nediyariyê. Weke hestiyariya pêşketî zanebûn dibe ku bibe pîvanek. Ez jî ji vê bawer dikim û dizanim di dema zanebûnê de tu pêk tê. Yani ji ber ku zanebûn û pêkhatin di heman demê de dibin, tevî ku min serê xwe li ser êşan, min ji nîvzanebûnê re çareyek nedît. Lê ji xwe ev dualîteyeke di nav sînorên gerdûna makro û mîkro de ceryan dike. Di pêkhatinên herî harîqa yên gerdûnê de xwe didin hiskirin. Ez bawer nakim ku dewlet rastiyeke harîqa ye. Weke Engels bi awayekî dahiyane pê hesiya ye, dewlet roja wê were wê weke alavê dolaban were avêtin ser sergovê dîrokê û wê ji alavên muzeyê zêdetir nebe tiştekî din. Bêşansiya mezin ew e ku ji ber ku kes xwediyê wê yê rastî nas nake, bi sedema cewherê wê kes nizane li ku û çawa hatiye avakirin û dema tu dibî xwedî bi tevahî dikeve rengekî din, têgîştina li rastiya dewletê zehmet dibe. Bi vî awayî weke dualîtiya kuantum dîmenekî nîşan dide. Em kapitalizmê dişîn. Hêza motora kapitalizmê dewletên Yekbûyiyên Amerîkayê jî di çarçoveyeke globalîst de xwe ji şerekî biçûkkirina dewletê paş ve nagre. Di fîlmê Efendiyê Hungulîskê de ku me berê behs kiribû, di wir de wexta Hungulîsk tê wendakirin, rexne lê îxtidarên zêde werîmî tê kirin ku bi sedema bûne kelem û asteng. Lê di heman demê de weke dewletê dîsa jî xwe li dunyayê bad de. Wê demê pirsgirêk bi hemû giraniya xwe di asta jor a civakê de dewam dike. Dewletên diviya bû her yek ji wan mîna walîtiyekê bibûna, xuyaya baş hatine analîz kirin. Hikûmeta duwarê dewletê de reforma nafikre hema hema nîne. Ya seyr ew e ku her reform ji zêdekirina krîzê dedetir ti encamê nade. Macereya herî dawiya rojhilata navîn armanca wê rojeya rojhilata navîn a mezin e. Di rojeva hemû dunyayê de ye. Gelo di destwerdana li rojhilata navîn de pêşketin an jî paşketin, çareserî yan jî çaresernebûneke kûr heye. Tam bi vê yekê dernaxînin. Li gorî baweriya min, di bingehê hemû tespît û rewşên nediyar de newêrekiya me ya ji bo tarîfkirina dewletê heye. Sosyologên diviya bu ev tarîf bikirana, rewşa wan jiya rahîbên Sümeran ên tevgerên stêrkan dişopandin û li çarenûsa mirovan dinertin, pêştetir nîne. Encama şer û şîddeta hovîtiya sedsala bîsan jiya de tevahiya dîrokê de qat bi qat zêdetir e. Lê tevîveyekê dikarin rûnên derewan li ser rêxistin û kesayetên qaş û terorîstin
یا راستین او جی برهمین سیستمینه لحف بینن. مرو دبیجه قی کاری وانینه جبو شیدتا برخصن کری دولت نه فهم کرن دخبتن. راوکرنا وانا هری دلپاک اوه فیل بموی نوی تعریف دکن. بناوی ریباز و متوده راستیا یک پاره جهف پارچه دکن و ورتینن سری راستی ایدینای ناس کرن. یا سوسرت و سیر اوه تعریفه که نراست وکه بیا بلا سری دولتی جی. دولتا جارنان خوفت شیره جارنان خو بالکشت که پری جاران ده ترسینه و جزاد که وسا کریه کنه راست کرن. اف دولتا نای ناس کرن بیا بنگه حمود تنگاوی و کریزین جواکی. لهر گوشه و گوهر دنیای تنگاویم بوی رنگی تنه دیتن. بویرین روزانه لمزوپوتامیا جیرین ده قومن گوشبو درکتنا دولت درگوشی کریه وک جدمن بهری ین لعنتگیری توله هلینه. مینا مار دریج ای بدو خو وده به زمان پرتوکا پیروز وک کلویات هان لجه درکتیه شر خو بخورد ماشینه او بخو بدو خو وده ده او داویل خوتینه وک درکتنا هر سیستم جواکی یا میتینگر و زوردار درکتنا کاپیتالیزم جی به دولت نبو دوگماتیزم سیستم فئودال برنگ کی دینی بو یا کولداری آرکاییک جی میتولوژیک بو دیگه ده خوده بخواه ده شخص خاندان و کرال ده برچاو بو دیادن ده جی خوده ده شخص دولت ده هبونا و شارتی بو و قرال او تمثیل دکر. سردمین ذهنیت یه مرواتی ور حوجت کرد. د ذهنیت دین اسلام ده پشتی زاینه ده داویا 100 سال دوزمین ده علم و فلسفه لهمبری دوگماتیزم چیز دکن. درین اجتهاد با آوائه کی فرمی تینه گرتن و قالب دوگماتیزم تورین خواهین جهالت لذهنیت همو جواک روشلات ناوین باده ده. اوروپا جی پشتی زاینه 100 سال دوزان پیوه به میراته جگرک و روما ورگرد هیم شورشک ذهنی دیروکی دانی. خریستیانی تاوی آلین خواهین زوردار و مراقا جبو هیمبون و زانبون جی سور بکرا. جبو خریستیانی و بقاسی امتا اسلام زحمت نبویا برماهی و بیرانین زندین جواکا خوازایی شیروه بکه و دوگماتیزم لداویه بهیله. بیرانین تزین جواکا خوازایی چاوکو دمک لهمبری امپراتوریا رومای چیز نکرن و لدیج دوگماتیزم خریستیانی جی چیز نکرا و خریستیانی کاریبیا خواجه تیگیشتنا ماده مری بگیهاندا تیگیشتنا خوازaya زندی. گلک تئوری درباره سرکتنا کاپیتالیزم یا ل اوروپا روجاوا ده هنه لګوري باوریا من صدما بنگهین اوه کو دوگماتیزم بقاسی روشلاتا ناوین ل اوروپا روجاوا رهبر ندانه او جبو و فرسن نه هاتیه داین انگیزیسیونان سه بش جزا کرن اف هریتیکی یعنی ردرکتین مذهبان سیمیاگر یعنی پیشنگن زانسته او پیرنسر یعنی برماهین جنن زانابون هبونا هر سه بشان جی د شهر دوگماتیزمی بو. جناو آری و خلیا هزارین هاتن شوتاندن و ذهنیت رنسانسی هل بهاتا. دوی پیواجوی ده که شورشن هری مزن این ذهنی پیکاتن درکتنا جواکا کابیتالیز قدر نبو. لی جسدی ست آرماج نه کابیتالیزم بو. لی چاوا بو جوان شورشان سودور گرد و کاری بو خوابک سیستم. د نوبره سیستمین جواکی و شورشین ذهنیین دیروکه ده تکیلین مطلق و دانینا خطک راست جه شوازه کی فکر و باوریه حوجه بگرینگی لسرور راوستین. افتگی هشتنا لوحی محفوظ یا ده پرتوکا پیروز ده و داوره واندیه ناف فکر زانست. گوتنا گل آ لعنی یعنی چاره تا چه حت بنویسانه و وره سره ته ده نشان که اف شواز باوریه که چقاس بلاو بویه. ام دا انالیزین خود نقطه به نازنینی حوددن دست نشان بکن تکیلیا و تیگیشتنه به تیگیشتنا ریوبریا اراده دولت پارز آهیارشیکه. نظام فرمانه وک قانون الهی به جواک دا قبول کرن. دوی وک پیشنومه قانون ریوبریا وره فکرین. که شوپیه که هزار سالان جوه سردما زیرین دست بکر به محشر
و جنت و جهنم بخطک بداوی بو و مدلک پیشکتن درخصوله. فکر قدر جی جوه تیگیشتنیه. د جهان اسلام ده اف گفتگویا که گره دنافبر آلیگرین معتزیله و لوحی محفوظ پیکاتیه. اف تیگیشتنا که حوجهی به گفتگویا آزاد نابینه و ترجیحم پر این اراده آزاد ناسنا که کوکنوی هی کوندچن. دچن سردمن میتولوژی که دوی دمیده دهات باور کرن همو بویر جعالی خداین جورخوزای و تین آفراندن و روبرن. پاش اف تیگیشتن به فلسفه ایدالیزم دوام دکه. شیوه وی یه لشارستانی اوروپای دست بکر و برنسانسی حتی ایرو دوام دکه تیگیشتنه که پیشکتنه یا دوزه. ده پیواجویا روحنیبونه ده باوریا خورد به پیشکتنه د مارکسیزم ده باوریا به مجبوریت تا چویم بر به کمونیزم و خودسپیرم وان شواز دوگماتیک این فکره. راستین جیر اتم یعنی فیزیکا کوانتوم اثبات دکه که هزا و شوازی فکر شکاندیه. لگوری وی که پیشکتن خوزایی و جواکی نل سرخطک دوز و براوستانن ده نقبا کاوسی ده لجیهانا جیر اتمان جبو آزادی ترجیح پر این هلبجارتنه و پیشکتنه هنه. او شواز ده جیهانا رامان ده وکه یک شورشن مزنترین فکر دردکه پیش بریمه. یا راستین بی فیزیکا جیر اتم جی امدکارم برین هوناندن و پی حسین جی خو بگینن وان شواز فکری. اگر دی جیهان همو بویر و راستیان ده جه ترجیح آزاد را نیناس کرن، امی نکاربن پرنگینیا خوزا گردونا بیسرو بنی راوه بکن. پرنگینی حوجهی با آزادی دبینه. لورا تیگیشتنا که پیشکتنان لسر خطک دوز بینه و ترجیح هلبجاردن تنگاو بکه. امجبو با آوائي کی آفرینر پیواجویش 3 سالا پازدمین و پیوه بلز بو و بسرکتنا کابیتالیزم به انجام بو بنرقینن سریل و شوازا فکری یا فلسفی و زانستدن. بکرتی دبیا که سرکتنا کابیتالیزم نبویا چارنوس. سدمین سرکتنا کابیتالیزم دوه هین نیزی راستی ورن نرخاندن. مارکسیزما که باندور لمجی کرد کاپیتالیزم و شیوین جواکن چینی بریاوی وکه خطک پیشکتنا دیروک یا مجبوری اعلان کر و بی هایا و جه هبه برواجی هیوی و باوریان خواه آلیکاریه که مزم با کاپیتالیزم را کر که یا هری زیده لدش شرد کر. دوی پاریزنامه ده جوهر فکر استینم زمان اوه. مارکسیزم جی دناوه ده شیوین بنگهین این فکری به پرنسیبا مجبوریت باورن لیا راستین ده سیستمن جواکان ده پرنسیبه که مجبوریت نینه. لسر پرنسیبا پیشکتنا مجبوری یاجبو شیوین جواکا جور و دولته شوپن پروپاگاندایا فرمی یا 1000 سالان هیه. تیگیشتنا بری یا چارنوسه بناو قانون جواکه ین مجبوری به عیاره کی زانستی لیکری تینه دوام کرن. هزین و گوهرین ین جواکی که جدا ده خبتن مروف نکاره وان تنی وکا آواهی جوروشه راوه بکه. و گوهرین دبن گلک باندورین تولیه ده پیکتین. به تایبتی شروعه دوگماتیک آ دیالکتیکا متریالیزم که باندور لسر بشه کی مزن روشنبیرین ایرو کریه به جهو ده کتنا سوسیالیزم رئیلجی اثبات بو راست در نکتیه و کسین هیویون خواه پیک گری دابون چونگ شکستی کرنه. لشونا کو سیستمین جواکه ین دیروکی به قانون مجبوری ورن راوه کرن به شیوازن تکوشین ین سردمان این اخلاقی، پولیتیک و ایدولوژیک ورن آنالیز کرن و زیاده تر بکر به. قانون درستیا جواکه و فرده ویده هم پر نرمه هم زوفت گوهره. قانون هشک این درستیا فیزیک، کیمیا و بیولوژی ده تنه دیتن تنه دناف سینورن فیزیک، کیمیا و بیولوژی ده در باست بن. یه مایجی مجیه مروف و راستیا جواکه تمام دکه. جبر وان سدمان پیوز سمروف و جواک به تیگیشتنین قدرواری و نهنگریدان و گرینگ درفت و شانس آزادی جرور ناس کرن. چه حکمین پیشن و چه جو حکمین که انجام وان قدروارین هزین آفرینر این آزاد بربند کن. وقتا مجار ببه سوسیولوژی
پێویستە هەر دەم و لە هەر دەورێ نەیش بیرکردن پرانیە تشتên têne gotin sîstemên civakiyên serdest anîne ziman û di nav hezarê salan de li gorî demê û cih kirasekî cuda li wan hatiye kirin û di roja me ya îro de jî bi maskeya zanistê heman rolê dilîzin. Di vê çarçoveyê de em dikarin têkiliya şoreşa zihniyeta Rûnesansê ya ji sed sala pazde û pêve bi lez û kûr bûye bi civaka kapîtalîst re binirxînin ku bawer dikim wê bikêrbe. Di derketina Rûnesansê de du taybetiyên civaka Awropa Rojava bi tesîr bûne. Bîraniyên teze yên civaka xwezayî û qesbûna çanda dewletê ji bo ramana azad derfet û imkan amadekirine. Dogmayên hişk ên xrîstiyaniyê nekarîn pêşîn li van şert û mercan bigirin. De encama seferên xaşperestan de çanda agahiyê ya ji rojhilata navîn hatî û çanda Roma Grekê wexta bi van şert û mercan re destan hevdu dogmatîzma xrîstiyaniyê ket pêvajoya li dawî mayînê. Pêvajoya mezhebûnê ya xrîstiyaniyê di sed sala sêzdemîn de jî hem encamê van bûyeran hem jî weke sedemê wan roleke dilîze. Mezhebên Dominîken û Fransîsken pêşketinên balkêşin. Di vê demê de di İslamê de jî mezhebên bi heman rengî yên mîna Mu'tezîle û Şiraqiyûn hatine tepsandin. Divan pêşketinan de keşfên coğrafîk û çavderiyên nû yên li cîhanê alîkariyeke girîng dikin. Ev pêşketinên doğalî yanî qesbûna çanda dewletê û bîraniyên civaka xwezayî tevî mîrasa erênî ya İslam û xrîstiyaniyê yanî Museviyet çandeke kokê hê bi tesîre, çanda Grek Roma û sentezên keşfên coğrafîk zihniyeta Rûnesansê pêktînin. Em dikarin Rûnesansê di dîroka mirovatiyê de weke sêyemîn hêza mezin têgihîştinê binirxînin. Têgihîştina yekemîn beriya Zaynê di salên 4000 de li kevanê hundirîn ên çiyayê Zagros Torresê zihniyeta newrotîk a gihîştî asa herî paya berz e. Ji bo mirovatî derbasî şaristaniyê bibe, em dibînin di vê qonaxê de hemû amûrên teknîkî pêk hatine. Teker, tevin, aletên cot-ajotinê, gundên mezin, zimanên cihê, komên etnîk, destanên qehremanî û her wekî ev hemû li dora hêza hilberîner a jindayîkê harîqayan da afirînin. Ya rastîn dînê xudawendiyê mezinbûna zihniyetê ye hilberandina jinê tê pîrozkirin. Hemû vedîtinên ji vê serdemê mane vê heqîqetê piştrast dikin. Star ku hêjî tê maneya stêrkê di ziman û çanda afirîner a serdemê aryanî de tê maneya xudawenda jin. Di zimanê wê herêmê Kurdî de îro jî bi maneya Xwedê ya star tê gotin û ev yek mezinbûn û hêza baweriyê îfade dike. Ev afirandineke ew çend kevne jî dîsa di hemû zimanên aryanî de hebûna xwe bi şêweyên cihêreng be jî dewam dike. Mirov dikare bibêje cenneta yekemîn li vê kevana erdê hat afirandin. Mirovatî duwarê jiyana civakî û hilberandinê de mora xwe li gelek pêngavên yekemîn dixîne. Amûr û qalibên muzîkê yên wê serdemê hêjî bi awayekî tesîrê li me dikin, dil û hinavên me diheşînin, diricifînin û xwe li ruhê me badidin. Ev çand ji vir xwe berdide jêr Dîcle Firat, Nîlê û geliyên Pencabê belav dibe. Paşê jî rê li ber şaristaniya Sümer û Misriyan vedike. Lêkolînên hatine kirin didin nîşan ku vê çandê serdemên şaristaniyê bi awayekî zincîrwarî dane dest pêkirin. Belê,
ve paraznameya Öcalan ya bina ve parasına geleki godari kir hatta beşekedin dembaş.